to flag you off. Mukashishikera izuba abeji enkunzi itendeshero bagiraho kwiruka ku rwingana kilometers 9 okutangira hitendeshereri okwetorera umurembo rwambara kwiruka kwa bakwebembirwe mu Major General Paul Muhanguzi uri mu Dumzi w'enkambi ya kabiri ya Uganda People's Defence Forces owabari mu irukanje mukuru. Mbigambo bya Major General Paul Muhanguzi yasimye chikoro cyo kwiruka kandi yajangwe chikoro cyo nicurungi kandi cyurukwera amagaraga abana abacurukura. Iki ni ikintu kirungi cyo kubanze ikirukombeka amagaraga abantu kandi amagara marungi teno tarkubetera kor kuburyo mutsigazi uriye mpangare watandika kugira amagara mabi ahamyaka yoto umanye ngo guficha yawe ebi wakwekoreire ekibagira ngo abanyankore ngo buto eyombekera bukuru Ogu yanjira asima mutama kwirukanjira hamwe n'kwatanisa nungi hagati y'abeji ekinte cya leta mutama gwihanga ni kikura hamagaraga buri muntu wena konko mutama Guku hasa kurunda nimpi hazo kwera batarkwehwera abatarkwebasa abantu mu nsomo numbiru gwawo tugira ngo engari ibiri no kunabisa umuntu waza kunaba kwera uwo engari mwene nabisa ngenzi yayo Mugume Henry na Kobwezi Patricia nibo bahangura ibiconco byo kusinga empakezi barukhebwa dorigana buri yomwe ehurege ne mu rwa kabiri kandi kwirukoku kwaba kugendeye kwera beji abarukwinganigana amakuru agagasha kwa Iana Kankwasa abatari Westo Murimbara.